etorri zaizkigu, irakasle eta ikasle talde bat, dire Txekiar Republikatik etorritakoak eta beste batzuk Letoniatik etorritakoak. Espaldian dekogu eskolan Europar proiektu bat. Eta orduan horren bitartez beti egiten dugu Europako eskola desberdinak topatu gai baten inguruan lan komun bat. Eta hori izan da energiaren inguruan. Hasieran izan zen, ze nolako gauzak ditugun etxean energia erabiltzen dutenaz, energia mota, da gero zelan bizi zen adibidez elektrizitate barik, zelan moldatzen ziren gure aitite amamak, etorri ziren guri eskolara, etorri ziren aitite amamak guri kontatzen, zelan zen euren bizitza, txikia zirenean, eta zelan lortu energia naturalak, horren inguruan ibili gara. Our members joined us in Latvia in 2020, and our topic in Latvia is water power. So we went to a power plant, one of the biggest power plants, and I did interviews with their grandparents to know about energy in the Soviet Union as well, about the life in the 1950s. So they did a lot of discussion as well.